Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда брифингди баштап жатабыз. Калкты вакцинациялоо жөнүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакашева Жылдыз Кемеловна айтып бермекчи. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О вакцинации населения расскажет заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакашева Жылдыз Кемеловна. Жылдыз Кемеловна, вам слово. Урматтуу мекендештер, 2021 жылдын 11 июлунда Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркочоевич Жапаровдун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Асамидинович Мариповдун жеке көзөмөлү астында Кытай эли республикасынан 1 миллион 250 000 доза Sinopharm компаниясынын вакцинасы келип түштү. Анын ичинен 1 миллион 100 000 республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынды. 150 000 дозасы Кытай мамлекети тарабынан акысыз негизде берилди. Азыркы учурда ушул эле вакцинаны дагы 1 миллион 250 000 дозада кошумча сатып алуу маселеси иштелип жатат. Ал ушул жылдын июль айынын аягына чейин өлкөгө жеткирилет. Улуттук вакцинациянын планы боюнча 18 жашка чейинки балдарды жана мигранттарды эсепке албаганда калктын 70%, башкача айтканда 2 миллион 187 417 адам эмдөөдөн өтүшү керек. 11 июлдан баштап COVID-19 каршы массалык эмдөө башталды жана биринчи кезекте 1 миллион 312 450 адамды түзгөн калктын тобокелдиги жогору максаттуу катмары белгиленип, ушулар камтылат. Алар эң биринчи иретте медициналык, социалдык жана укук коргоо органдарындагы иштеген кызматкерлер, 60 жаштан жогорку өнөкөт оорулары бар адамдар, калктын социалдык жактан аярлуу катмары. Ошондой эле кошумча 18 жаштан жогору вакциналууну каалагандардын баардыгы өз ыктыяры менен баардыгыңыздарды чакырып кетебиз. Эмдөө акысыз жана ыктыярдуу жүргүзүлөт. Республикалык штаб тарабынан COVID-19 каршы массалык эмдөөнү даярдоо максатында өлкөнүн баардык аймактарында уюштуруу жана даярдоо иш-чаралары, калкты социалдык мобилизациялоо жүргүзүлдү. Республикалык оперативдүү штабтын протоколдук тапшырмаларынын негизинде тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн жооптуу регионалдык координаторлордон турган вакцинацияны башкаруу топтору түзүлдү. Массалык кампанияны уюштуруу жана өткөрүү, вакцинаны жеткирүү жана сактоого убактылуу көчмө эмдөө пункттарынын үзгүлтүксүз иштешине медицина кызматкерлери менен керектүү персоналы менен камсыздоо боюнча, анан эмдөөнүн белгиленген талаптарын сактоо боюнча ар бирине жооптуу адамдар аныкталды. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Чолпон Ата, Каракол шаарларында эл көп чогулган жерлерде, парктарда, скверлерде убактылуу эмдөө пункттарынын иши уюштурулуп, чатырчаларды орнотуу жүрүп жатат. Медицина кызматкерлерине вакцинацияланган жарандарды өз убагында каттоо боюнча эмдөөдөн өткөндөрдүн реестри электрондук тутумуна катталуу боюнча жардам берүү үчүн Кыргыз Республикасынын улуттук Кызыл Ай коому 900 ыктыярчы жана жардам берүүгө даярдалган 10 кураторду камсыздады. Вакцинаны бөлүштүрүү жана шаарларга пропорционалдуу бөлүштүрүлүп, түнү менен бүгүн түндө республиканын аймактарына атайын муздаткыч жабдуулары бар унаалар кетти. Аймактык деңгээлге келгенде, ушул келгенден кийин ал вакциналар муздаткыч бөлмөлөргө +2, +8 температурасында сакталып, андан ары райондук деңгээлдерге бөлүштүрүлөт жана убактылуу эмдөө пункттарына жөнөтүлөт. Азыркы учурда бизде атайын IT тобу иштеп жатат. Ошол IT тобу муздаткычтарда канча орун бар, канча кампага келип түштү, бошотулганын онлайн режимде байкап тура турган атайын сценарий программаны иштеп чыгууга киришип жатышат. Белгиленген санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык 847 убактылуу эмдөө пункттары мамлекеттик билим берүү, муниципалдык мекемелерде, спорт аянтчаларында, соода борборлорунда жана башка жерлерде ачылып, тиешелүү имараттарды зоналаштыруу,
өрт коопсуздугу, жарык берүүнү үзгүлтүсүз камсыз кылуу маселелери жана башка коопсуздук маселелери чечилди. 847 убактылуу эмдөө пункттарынын ичинен мамлекеттик медициналык мекемелер 599, жеке медициналык мекемелер 10, жалпы билим берүү мекемелери 100, соода жана көңүл ачуу мекемелери 12, маданий жана спорт мекемелери 12, базарлар 30, андан тышкары мобилдик топтор 84. Эмдөөчү убактылуу пункттардын баардыгы мына муздаткыч жабдуулар менен, мобилдүү бригадалар болсо термоконтейнерлер менен камсыздалды. Ал эми Бишкек, Ош, Чолпон Атада эмдөө борборлору күнү түн иштешет. Өлкөбүздүн баардык аймактарында COVID-19 каршы эмдөөгө жазылуу жакынкы күндөр онлайн режиминде жеткиликтүү болот. Учурда ыктыярчылар окууларын аяктап жатышат. Алар өз алдынча каттала албай, катталууга мүмкүнчүлүгү жок адамдарга жардам беришет. Мындан тышкары жарандар Бишкек шаардык 118 кызматы аркылуу эмдөөгө дайындоо, убактысын дайындоо үчүн кайрыла алышат. Түндүк электрондук порталы аркылуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте COVID-19 каршы вакцинадан өткөндүгү тууралуу электрондук сертификат берүү сервисин иштеп чыгышты. Документтин аныктыгын жана эмдөөдөн өткөнү тууралуу маалыматты текшерүү үчүн вакцина алган жарандын QR коду менен идентификациялоону камсыз кылган мобилдик тиркеме иштелип чыгып, ишке киргизилип жатат. Сертификат автоматтык түрдө берилет, автоматтык түрдө түзүлөт. Аны кагазга басып чыгарып же PDF форматында сактап алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле жакында вакцинациялангандардын реестри иштелип чыгып, анын негизинде жарандар медициналык мекемелерде кагаз түрүндө дагы сертификаттарды ала алышат. Урматтуу мекендештер, коронавирус инфекциясына коллективдик иммунитетти ыкчам иштеп чыгуу, кадимки жашоого кайрылып келүү зарылдыгын эске алуу менен кыргызстандыктарды вакцинация процессине активдүү катышууга ушул абдан чакырып кетким келет. Аны ишке ашыруу үчүн азыркы учурда баардык шарттар түзүлдү. Жарандар коронавирус инфекциясы менен кайрадан ооруган учурда дагы, эгер сиз вакцина алсаңыз, оорунун оор түрлөрү же өлүмгө учуратуу тобокелдиги азайтууга вакцина жардам берет. Ошондой эле COVID-19 коргонуу үчүн 3 жөнөкөй жана натыйжалуу кадамдар жасап, өзүңүздү жана жакындарыңызды коргоңуз. Ал жөнөкөй нерселер маска кийүү, аралыкты сактоо жана колуңуздарды жууп туруу. Урматтуу мекендештер, COVID-19 каршы күрөштө жуманын 7 күнү 24 сааты республикалык штаб тарабынан толук координация бар. Биз сиздер үчүн, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн жана бакубат жашооңуздар үчүн иштеп жатабыз. Эмдөөдөн өтүңүздөр, ден соолукта болуңуздар. Ишениңиз, бардыгы жакшы болот. Рахмат. Уважаемые соотечественники, при политической поддержке президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Нургачевича Джапарова, и под личным контролем Турага Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбека Марипова 11 июля текущего года поступило 1 250 000 доз вакцины Sinopharm с Китайской Народной Республики. Из них 1 100 000 доз закуплены за счет республиканского бюджета, 150 000 доз предоставлены китайской стороной на безвозмездной основе. И в настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной закупке данной вакцины Sinopharm в количестве 1 250 000 доз, которая будет доставлена в страну до конца июля этого года. На основании национального плана развертывания вакцинации необходимо вакцинировать 70% целевого населения, кроме детей до 18 лет и мигрантов, или в количественном 2 187 417 человек. С 11 июля, со вчерашнего дня, стартовала массовая вакцинация против COVID-19, и в первую очередь будут вакцинированы приоритетные группы населения, которые составляют 1 312 450 человек.
Эта группа, эти группы, которые находятся в зоне превышенного риска в связи с характером их работы и предоставлению ими услуг жизнеобеспечения. Это медицинские и социальные работники, работники силовых структур, население старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, а также социально уязвимые группы населения. Вакцинация проводится на добровольной основе, бесплатно. Приглашаем также дополнительно всех желающих лиц с 18 лет и старше. И в целях подготовки массовой вакцинации населения Республиканским штабом по борьбе с COVID-19 во всех регионах страны проведены организационно-подготовительные мероприятия и социальная мобилизация населения. Для эффективной организации вакцинации целевых групп и населения Республиканским штабом были созданы группы по управлению вакцинацией из представителей заинтересованных государственных органов, определены ответственные координаторы областей за организацию и проведение массовой вакцинации, за транспортировку, за хранение вакцин во всех временных прививочных пунктах. Также определены лиц, ответственных за вопросы бесперебойного обеспечения электроснабжением временных прививочных пунктов, холодовой цепи, хранение и применение вакцин против коронавируса. И в настоящее время IT-команда приступила к разработке цифровой программы по учету холодильного объема и его использования. Будем отслеживать онлайн, сколько местах в холодильниках, сколько поступило на склад и отпущено. Пропорционально распределено вакцины среди областей и городов с охватом всех приоритетных групп населения. Разработано и запускается мобильное приложение, предусматривающее идентификацию по QR-коду гражданина, получившего вакцину против коронавируса. Для оказания содействия медицинским работникам своевременной регистрации вакцинированных лиц в электронной системе реестр вакцинированных Национальным обществом Красного Креста, Красного полумесяца Красной Кыргызской Республики предоставлена помощь 900 волонтеров и 10 кураторов, которые завершают предварительное обучение. С соблюдением алгоритма распределения, транспортировки и хранения вакцины сегодня доставят по регионам республики вакцины Веросел. После прибытия на областной уровень вакцины хранятся в холодильных комнатах при температуре плюс 2 и плюс 8 с дальнейшим распределением на районные уровни и направляются во временные прививочные пункты. В целях проведения массовой вакцинации сформировано 847 временные прививочные пункты в государственных, общеобразовательных, муниципальных учреждениях, спортивных площадках, торговых центрах и других местах в соответствии с установленным санитарно-эпидемтребованиям. Это, конечно, зонирование помещения, обеспечение водоснабжения, канализации, вентиляции, пожаробезопасности, исправности электрического оборудования и освещения. Из 847 пунктов государственных медицинских учреждений 599, частных медицинских учреждений 10, общеобразовательных заведений 100, торгово-развлекательных заведений 12, культурно-спортивных учреждений 12, рынки 30, мобильные бригады 84. Определены лица, ответственные за вопросы транспортировки, соблюдения холодовой цепи, хранения и применения вакцин против коронавируса, а также по вопросам коммуникации с населением на областном, городском и районном уровнях. Будет организована бесперебойная работа временных и мобильных прививочных пунктов с обеспечением необходимого штата медицинских работников и соблюдением установленных требований по вакцинации. В Бишкеке, в Чолпанате, в Караколе, Аше дежурные пункты по вакцинации будут работать круглосуточно. Также для организации работы временных прививочных пунктов будет установлены шатры в местах массового скопления людей, парки, площади и другое в указанных городах.
Республиканским штабом по COVID-19 проводилась и продолжается усиленная коммуникационная работа с населением для достижения полного охвата вакцинами приоритетных групп риска. Онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 вскоре будет доступна и в регионах. В настоящее время завершает обучение волонтеры, которые будут помогать тем, кто не может самостоятельно записаться. Кроме того, можно будет обратиться за записью на вакцинацию через столичную службу 118. В режиме онлайн через государственный портал электронных услуг «Түндүк» разработан и запущен сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19. Сертификат могут получить как граждане Кыргызской Республики, так и иностранные граждане. Электронный сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать и сохранить как документ в PDF-формате. Данный сертификат содержит QR-код для проверки достоверности самого документа и сведений о проведенной вакцинации. В скором времени будет разработан модуль в информационной системе реестр вакцинированных по выдаче электронного сертификата о прохождении вакцинации в организациях здравоохранения. С помощью этого модуля граждане смогут получить в медучреждениях сертификат в распечатанном виде. Это для тех, кто испытывает затруднения в получении сертификата через государственный портал «Түндүк». Дорогие соотечественники, учитывая необходимость скорейшей выработки коллективного иммунитета коронавирусной инфекции и возвращения к обычной жизни, призываю всех кыргызстанцев активно получать вакцину. Для ее проведения Республиканским штабом по борьбе с COVID-19 созданы все условия. Вакцинация предотвратит от тяжелых форм заболеваний и от смертности граждан, даже при повторном заражении коронавирусной инфекцией, а также защитите себя и близких, соблюдая 3 простых и эффективных действий для защиты от ковида. Носите маску, соблюдайте дистанцию и мойте руку с мылом. Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники, не переживайте. Идет полная координация работы республиканским штабом 24 часа и 7 дней в неделю. Мы работаем для вас, мы ради вашего здоровья и благополучия. Вакцинируйтесь и будьте здоровы. Все будет хорошо. Спасибо. Благодарим вас. Уважаемые телезрители и радиослушатели, просим вас не переключаться. Мы вернемся после перерыва.